Tapi Nabi dek hati beliau tu dakik jo Allah, walaupun dikaja musuh dek latih berjalan, tiba dalam gusur tu langsung lalu. Atu orang dakik jo Allah. Jadi ambo kalau sedang mengaji go, ada jamaah lalu ndak tersinggung ambo. Itu tanda hatinya sanang tu, dakik jo Allah. Kalau orang hatinya ndak sanang tu ndak amu matonya lalu. Banyak pikirannya. Orang takaluk tu tambah barik jo badannya, ya kan? Masuklah Abu Bakar ko mangkek kepala Nabi ko letak angkat paunya untuk jadi bantah. Atu barik-barik yo, masuklah tumi Abu Bakar ko ke dalam lubang. Kiranya lubang kalau Pak. Nyo gigi naik biso nyo kate. Kadi jagoan Nabi sedanglah lalu ko sakit ndak tahan. Titiklah air mata beliau tiba di muka Nabi. Tu tangi air mata. Tersintak Nabi, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo ndak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Titik air mata ambo sakit dia digigit kalau ya Rasulullah. Nyok kabek dari Rasulullah jo sorbannya sekali. Supaya bisa je naik kate. Tu nyo turih kaki tu. Ya kan? Nyo campaan darah bisa tu keluar. Tu nyo betuan ampu jarinya. Nyobean karena lukut. Karena Rasulullah memohon kepada Allah sehat kaki Abu Bakar. Jadi air mata ko rupa Pak ada ampe macam mengko keluar. Pertama menahan sakit, kedua galak terlampauasi. Keluar aja mata tu. Nang ketiga rusuh, nang kampe air mata buayo. Atau induk-induk namanya. Seketik menangis. Nama nangis entah. Pada awak nak salah menangis ya. Tu yang mata wayon.